nongeye kubasuhuza abantu b'Imana aho muri hose aho mukoraniye, ndabifuriza amahoro y'Imana aganze imitima yanyu. N'umwanya mwiza twumviriza ikiganiro isoko y'ubugingo, jewe ndakibashikiriza banyita Christine. Tugomba twumvirize rero amajambo y'Imana, dusangire hamwe amajambo y'Imana, twibukanye nta gishasha nzanye no kwibukanya tugorora inzira ija mu bwami bwo mu ijuru. Bene data, ndagomba ko dutunganya ubugingo bwacu kugira ngo twitegurire Yesu Kristo, twitegurire umwami, twitegurire umukwe kuza. Yesu ari hafi gucura umugeni, kandi n'ubundi umugeni ataha uko bukeye n'uko bwije. Mbega ugejeje hehe gutunganya ubugingo bwawe? Ubugingo rero burahenze gusumba ubuzima turimwo. Ubuzima butandukanye n'ubugingo mwene data. Ubugingo burahenze, kuko ubugingo n'ubw'igihe kitazoshira, ariko ubuzima n'ubw'igihe gitoya. Ndagomba ndakubwire rero nshuti yanje, muvandimwe, ubuzima n'ubw'igihe gitoya cyane. Ushobore kuba uriko urababazwa n'ubuzima, ushobore kuba uriko uraca mu buzima bugoye, cyangwa se ushobore kuba uri muri babandi uvuga ngo life is too short, so ngo uryoherwe ubuzima bwawe uko wishakira, ngo ubuzima n'ubw'igihe gitoya, so ngo ushaka kwinjoyinga. Ngomba ndakubwire yes, ubuzima n'ubw'igihe gitoya, ariko hitamwo iyo uzaja nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ndagubwira inshuti yanjye, ndaguhanura nti nyuma y'ubu buzima tubukiwe ubundi buzima. Rero iyo uzaja ucagura ukiri kuri y'isi ugihumeka umwuka w'abazima, wewe rero ukiryohera utiyumvira ati mbese nyuma yo gupfa nzoja hehe? Nta mutima uriko urakubwira, nta kintu kiriko kirakubuza amahoro kikubwira ngo nyuma y'ubu buzima uzaja hehe. Mwene data, niba udafise uwo mutima wiyumvira ngo nyuma y'ubu buzima nzoja hehe, urashobora kwihenda ukaryoherwa, ukarya, ukambara, ukaja mu mapari cyangwa mu maklabu uko uvyiyumvira, ariko rya wiyumvira ati mbese ibi ndiko ndakora bihesha Imana icubahiro? Mbese ibi ndimwo bihesha Imana icubahiro? Wamara gushira ubwenge ku gihe, hama ukagera ku munzane ukavuga ati reka nkore ikinezereza Imana. Yego, urashobora kwiyumvira kandi mu wundi mwanya ngo abantu barashobora kunseka bakiyumvira yuko ndi umushamba. Mwene data, ni byiza ko tugawa muri iyi si, ariko hako tuzabura ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho burahenze, n'ubw'igiciro kinini, kandi Bibiliya iravuga ngo ubwami bw'Imana burabandanirwa, ngo kandi ababunyakura n'ab'inkomezi. Ubwami bw'Imana rero canke ubugingo bukoreshwa mu nkomezi zikomeye, kandi ntago ari inkomezi z'imbaraga. N'ubwenge, no gushira ubwenge ku gihe, ni ukwitanga, ni ukwiyanka. Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira niyiyanke, yikorera umusaraba wiwe. Mu nzira rero ija mu bwami bwo mu ijuru harimo kwitanga no kwiyanga, ukikorera umusaraba wawe. Ntago ari byose ibyo ubona byose ujana nabyo. Reka rero dusangire amajambo y'Imana ntagutebeje. Turayasanga mu Befeso igice cya 4 ku murongo wa 17. Abefeso igice ni cya 4 ku murongo wa 17, ndagenda nshikane ku murongo wa 24. Haravuga ngo nico gituma mvuga ibi nkabishingira intahe mu mwami wacu, ngo ntimube mukigenda nk'abanyamahanga bagendera mu bitagira ikimazi byo mu bwenge bwabo. Ivyiyumviro byabo biri mu mwiza, batandukanijwe n'ubugingo buva ku Mana kubw'ukutamenya kuri muri bo, n'ugukomantara kw'imitima yabo, kandi babaye ibiti bishira mu ngeso z'isoni nke.
gukora ibihumanya by'uburyo bwose bifatanije no kwifuza, ariko mweho ntimwize Kristo mutyo, namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we nk'uko ukuri ko muri Yesu Kristo kubabwira ku by'ingeso zanyu za kera, ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa no kwifuza k'uruhendo, mugahinduka basha mu mpwemu y'ubwenge bwanyu, mukambara wa muntu musha yaremwe mu ishusho y'Imana, kugororoka no mu kwera k'ukuri. Bene data, n'amajambo nari nashatse kugira ngo dusangire, urashobora kuyasubiramo nawe ubwawe ukayisomera ukumva icyo mwema ariko aravugana nawe. Bibiliya iratubwira ngo nico gituma mvuga ibi nkabishingira intahe mu mwami wacu, ngo ntimube mukigendera mukigenda nk'uko abanyamahanga bagenda. Aha yari Pawulo ariko arahanura abefeso, ababwira yuko umuntu yamaze kwakira Kristo, ababwira yuko umuntu yamaze gukizwa adakwiye kugenda nk'uko abanyamahanga bagenda, nk'uko abatarakijijwe bagenda. Bivuze ko iyo umaze kuvuka ubugira kabiri, hari itandukaniro ryawe rya kera n'iry'ubu. Uko abanyamahanga bagenda, abanyamahanga navuga ko ari abantu bataravuka ubugira kabiri, cyangwa se ari abantu batigeze bakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Abo bantu bagenda ukubiri gutandukanye. Pawulo yagerageje kubitwigisha, agerageza kubwira abefeso yuko uko umukristo akwiriye kugenda n'uko utaraba umukristo akwiriye kugenda, ko bagenda ugutandukanye, n'imyambarire iratandukanye, n'imvugo ziratandukanye. Mwene data, ukaba uzi ko waba warakijijwe, ukaba utarahinduka aho hose nk'uko Pawulo yabivuze, hariho ikintu utarashitsa. Ukwiriye kugororoka no mu mvugo, ukwiriye kugororoka mu nyambaro no mu ngendo, kuko Pawulo yaravuze ngo ntimugende nk'uko abanyamahanga bagenda. Abakristo b'iki gihe turashaka kugenda neza na neza nk'uko abanyamahanga bagenda. Turashaka gukizwa, turashaka no kugenda nk'uko abanyamahanga bagenda. Urumve, ukuguru kumwe kuri mu gukizwa, ukundi kuri mu isi. Bibiliya tubwira yuko umuntu wese akunda isi aba amaze gutandukana no gukunda Imana. Rero Pawulo arabivuga ngo nuko ntimugende nk'uko abanyamahanga bagenda, nitwigendere nk'uko abanyamahanga bagenda. Imyambarire y'abanyamahanga imaze gushika mu ishengero, amamini yose amaze gushika mu ishengero, imvugo zimaze gushika mu ishengero. Mwene data, imyambarire y'abisi wamaze kuyishikana mu ishengero, ariko Bibiliya iratubwira ngo ntitugende nk'uko abanyamahanga bagenda. Abanyamahanga bagenda gute? Hari ibyo bakora twebwe ubwacu tudashoboye gukora, hari ibyo bagenderamo tudashoboye gukora. Ku murongo wa 18 akavuga ngo ibyiyumviro byabo biri mu mwiza, ngo batandukanijwe n'ubugingo buva ku Mana kubwo kutamenya kuri muri bo no gukomantara kw'imitima yabo. Abo bantu batandukanijwe n'ubugingo buva ku Mana, ngo kuko ibyumviro byabo biri mu mwiza, ngo kandi imitima yabo irakomantaye. Niyo mpamvu abantu benshi imitima yabo irakomantaye, kuko bashaka kugenda nk'uko abanyabyaha bagenda, bashaka kugenda nk'uko abanyamahanga bagenda, kuko imitima yabo bantu imaze gukomantara. Nubwo bumva ijambo ry'Imana kandi bararisoma, ariko ntibashaka guhindurwa n'ijambo ry'Imana. By'ukuri barashaka kumva ibijanye
bashaka kumva inyigisho zijanye n'ubugombe bwabo, ntabwo bashaka kumviriza ibijanye n'ubugombe bw'Imana. Mwene data rero, nimba uri kuragenda mu bwami bwo mu ijuru, niwemere umuntu akubwiza ukuri, wemere uguhinduka, wemere kugenda nk'uko ijambo ry'Imana rigenda. Utaremera kugenda nk'uko ubugombe bw'Imana buri, ntabwo urakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Uwo Yesu iyo tumwakiriye, tumwemera akaza mu bugingo bwacu, akadutegeka, akabutegeka, akaba ari we atuganza by'ukuri, tukagendera mu bugombe bw'Imana, ntitugendere mu byo ubwacu uko twebwe tubyifuza. Umuririmbyi yaravuze ngo singishinga icumu no mu byanje, bivuze yuko yemereye Yesu Kristo, aramuganza no mu byiwe yaramurekuriye, no mu bugingo bwiwe yaramurekuriye. Yesu aba ari we yiganzira. Aha rero ku murongo wa 21 haravuga ngo namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we, nk'uko ukuri ko muri Yesu kuri, kubabwira ku by'ingeso zanyu za kera, ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa no kwifuza k'uruhendo. Bibiliya ivuga ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa no kwifuza k'uruhendo. Mwene data, hagezeho twiyambura wa muntu wa kera abozwa no kwifuza k'uruhendo. Uyu muntu wa kera ariko arashaka kutubuza ijuru. Mwene data, uyu muntu wa kera nyemerera umubwire ko bitagishoboka, nyemerera ubone ubwira Imana ise nk'ukwima amaso y'ibyo wewe uyu muntu wa kera agerageza kukwereka amajambere, agerageza kukwereka uko abisi bariko baragenda, agerageza kukwereka iby'abisi bigezweho. Uyu muntu wa kera agerageza kujana n'igihe uko kiri, ariko Bibiliya iratubwiye ngo tumwiyambure, tumwiyame, tumwikureho, tumwiyame, tubwire Imana iduhe imbaraga zo kwiyama uyu muntu wa kera, kugira ngo uyu murongo aravuga ngo mugahinduka basha mu mpemu y'ubwenge bwanyu, mukambara wa muntu musha yaremwe mu ishusho y'Imana, mu kugororoka no mu kwera k'ukuri. Uyu muntu rero yaremwe mu ishusho y'Imana, niwe azaraga ubwami bwo mu ijuru, niwe dukwiye kwitaho gusumba kwita ku muntu w'inyuma. Uyu muntu w'inyuma, bene data, arakugora cyane, kandi nimba utaramenya kwiyumvira yuko uyu muntu w'inyuma ni uw'igihe gitoya cyane, ariko umuntu w'imbere ni uw'ubugingo, ni uw'igihe kitazoshira. Ndagomba ndakubwire ngo mwene data, saba Imana imbaraga iguhe kwiyambura uyu muntu w'inyuma, kuko uyu muntu w'inyuma arashaka kujana n'igihe uko kiri, arashaka kujana n'amajambere uko ari, arashaka gufata icyo abonye cyose, ntashaka gucagura. Shira ku munzane. Pawulo aravuze ngo ibyari inyungu kuri jewe nabihinduye indamu, nabihinduye igihombo. Ibyari inyungu kuri Pawulo yabihinduye igihombo. Yafashe umuntu w'inyuma aramwangira, yemerera umuntu w'imbere. Uyu muntu rero w'imbere, we ntabwo ajana n'igihe, we ntabwo ajana n'amajambere, we ntabwo agenda nk'uko abanyamahanga bagenda. Iyo umwemereye, uyo wemeye Yesu Kristo akaza akakubera umwami n'umukiza, uyu nguyu aganza umubiri wawe. Mwene data, aganza ubugingo bwawe. Enda nyemerera ubwire Yesu, kandi umuhaye ikaze, ubwenge bwawe abukontorore, umubiri wawe awukontorore, aba ari we akugenza, aba ari we akubera umwami, aba ari we agutegeka. Ntube ugishinga icumu ku byawe, ahubwo ubwire Imana aba ariyo iganzi vyawe. Rero mwene data, nakubwira ngo igihe ni iki cyo gutunganya ubugingo bwawe. Ubugingo burahenze cyane gusumba ubuzima, kuko ubuzima turimo nubwo igihe gitoya, ariko ubugingo buzabazwa, buzacirirwa urubanza, uzavuga ibyo wakoze ukiri muri iyi si. Nuve mu byaha rero, nuve muri bya bintu byo kwivuga ngo life is too short, I have to enjoy my life. No, ntago ariko bimeze, ntago ariko bimeze. Shira ubwenge bwawe ku gihe.
ntugende nk'uko ab'isi bagenda, ntugende nk'uko nk'imburabwenge, ntugende ubaza umutima, mbese ibi bintu bihesha Imana icubahiro, mbese ibi bintu si byo kuntwara mu mahonero. Ndagomba ndakubwire rero, igihe ni iki ngiki cyo gutunganya ubugingo bwawe, igihe ni iki ngiki cyo kwihana, kuko igihe ni gitoya tufise. Yesu araje kandi ahagaze ku rugi. Reka dusenge Imana, tubwire Imana, akaba ari wowe wumva ushaka gutunganya ubugingo bwawe. Naguhaye ikaze kugira ngo uce bugufi, ubwire Imana ikubabarire, ubwire Imana iguhe imbaraga zo kurwanya icyaha, ubwire Imana iguhe imbaraga zo kurwanya uyu muntu w'imbere ashaka kugukoresha kuguta mu majyambere, ashaka kukubwira ngo wogoshe nka Rihanna, wogoshe nka Beyonce, ugende nk'uko ba Beyonce bagenda. Ni byinshi ubona kuri Facebook, ni byinshi ubona ku mateleviziyo, ni byinshi ubona bagenzi bawe bagenda bameze, nawe ukaba ariko ushaka kugenda nk'uko abo basani twirirwa turaba bagenda bameze. Mwene data, ntukarabire ku wundi, ahubwo se Bibiliya iri kiravuga ngo ugende gute? Bibiliya iri kirakubwira ngo ugende gute? Soma Bible, soma Bibiliya, izakuyobora kandi ntizokuyovya. Ngaya amajambo y'Imana nashatse kugira ngo dusangire kuri uyu munsi wa none. Mana Data wa twese, muremyi waremye isi n'ijuru, uri umwami kandi ugira neza, uri Imana yo kwiringira no kwizera. Turagushimiye kubw'amajambo yawe, turagushimiye kubw'uyu mwanya kandi wongeye kuduha. Jambo ryawe ni ryo kwemera kandi ni ryo kwiringira. Amajambo yawe atubwiye neza yuko dukwiye kwambika umuntu w'imbere, tudakwiye kugenda nk'imburabwenge, tudakwiye kugenda nk'uko abanyabwenge bagenda, dukwiye kwiyambura umuntu wacu wa kera. Data buje ishimwe n'icubahiro ni ibyawe, nta wabyishoboza. Aya majambo ubwo niko ndavuga, hariho benshi yabakoze ko, hariho benshi bashaka gutunganya ubugingo bwabo. Mwami ndakwinginze, umanuka uhindura ubugingo bwabo, ubabarire Data buja, wandika amazina yawe mu gitabo cy'ubugingo, wongere gufuta amazina yawe mu gitabo cy'amahonero. Uhoraho uri mu bwami bwo mu ijuru, amaraso yawe Yesu Kristo yongera abeze, mwaha imbaraga zo kunesha icyaha. Uhoraho uri mu bwami bwo mu ijuru uzabukoze, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo wa Nazareti ndabisenze nizeye, amen.